Voi in hi November ni somni pariat sang ni le somni pali ni nga ni ani a tun truma chuan mizo tlangwal fighter ro pui zema bok tlangwal Nazareth lal thazuala November ni somni pathum sang ni le somni pali a Africa Uganda a an fighter chuan vor Kowal Farukanen an in fight munom tak kan en ho don ani kan soi to angin Nazareth lal thazuala hi zema bok tlangwal ni in tuna hian kumsom ni pathum ani a usu kickboxing MMA le adang danga tepo gold medal le medal tam tak alo la to ani Nazareth chanchin hriat nuam em mai pakhat chu enkima ama ompui tu pathian ada masaber zel hi ani Nazareth hi voin hian Delhi thleng chia Gauhatia training tenein alacham ridon ani Mizorama aron hon huna ama nge mai chana ronkom kan latum donia thil pakhat kan soibel le ram du chu Mizo chul chuak fighter ro pui India ram mai po nilo ram danga po fighter ro pui ni thei a thorim ziate Mizo te mai ba ka India ti ming thatu choi moi phu choi moi tlak Nazareth hi kan vot lar lo mange o kative dewani Mizo te hian choi moi phu le choi moi tlak choi moi kan thiam tran taviau maya alom tak zitani hetiang taka Mizo le India choi moi tu timing thatu MMA fighter ro pui hi aron hon huna kan lo choi moi ve donem fence group te siamin bike te kan leisak ve donem ti te kha karil ruwa alo om ve a kan soi ve deuh du ani chu Nazareth lal thazuala akal zel tura pathianin hruain malsom zel ro se ti in du sakna kan hlan molani ole tuna Uganda a an police fighter ro pui Kowal Farukanen November somni pathum sang ni le somni pali a an in fight na munom tak chu I han clear ho teang championships right about now. And now let's get the words. So welcome to the mixed martial arts. No eye poaching. No attacks on the spine, back of the head, and the back. No attacks on the groin. No elbows on the ground. Listen to me at all times. When I say break, break. When I say stop, stop. Okay? Okay, now shake hands and then we're going to take it out.